Salibonani lonke ngegama lenkosi uJesu. Ngiyalibonga ithuba lokukhuluma lani ngelizwi lenkosi. Isihloko engizakhuluma ngaso sithi ungaphaphatheki. Ungaphaphatheki. Siza kuba lomkhuleko andubana ngiqhubekele phambili. Baba othandekayo osezulwini, kunengi okusikhathazayo empilweni, wenza sicine sesiphaphatheka, sinhlanhlatha ngeganga. Sicela usigayide ngelizwi lakho, ngoba uthe wena liyisibane endleleni yethu, lizasikhanyisela singalifunda. Alubana siyakulifunda khathesi, sicela usikhanyisele Nkosi, ukuze singaphaphatheki. NgoJesu siyakhuleka, amen. Siyabonga bathandekayo ukubana sizuze ithuba lokufunda ilizwi likaNkulunkulu ndawonye, ikakhulu ngesikhathi esinje lapho umkhuhlane kaCovid-19 ususiphambanisile kunhlelo zansuku zonke. Nawo-ke isihloko engikhethe ukubana ngisethule phambi kwenu bathandekayo, inhloso yikubana sinanzelele ukuthi uNkulunkulu kuyini asihlelele khona ngesikhathi sethu sakhathesi. Njengokubana sikunanzelela bathandekayo ukuthi kunengi okuphambanise inhlalakahle yabantu, kakuphambanisanga emisebenzini kuphela, kakuphambanisekanga emitshadweni kuphela, kakuphambanisekanga endleleni yokuqhuba izinto kuphela, kodwa kuphambaniseke ngitsho lasekukholweni kwethu. Singabuyela ke elizwini likaNkulunkulu siyefunda encwadini ekaMateyu chapter 24, ngizagxila kakhulu kuverse 25, kodwa ukuze simzwisise kuhle uverse 25 ngizakwendlalela ngamafitshane okwenzakala kuMateyu 24. uJesu ukhuluma labafundi bakhe ababembuzile umbuzo ukuthi abone ubuhle bombuso akhuluma ngawo bekhomba iJerusalema. uJesu ebakhangela wabona ababengakuboni, ngakho wathanda ukuthi abambulele khona kungakenzakali. Ungasukela kuverse 3 okaMateyu 24, uJesu uthi kubo nxa eqondanisa leJerusalema kakuzukusala ilitshe phezu kwelinye. Ungaya kuverse 6 uyedlula isikhathi leso athi lizakuzwa ngamahungahunga ezimpi lezimpi. Ungaya kuverse 9 uJesu ukhuluma ngokuzingelwa ababezadlula kukho. Nxa uqhubeka ufunda uMateyu 24, minengi imibuzo kule mpendulo, ngoba nxa usiya kufika kuverse 11 uthi khangela kuza kuvela labaprofeti bamanga abaza kuduhisa abanengi. Udlule uye kuverse 12 akhulume ngokuphola kothando, uthi kuza kuphola uthando kwabanengi. Nxa usiya kufika kuverse 14 uJesu uthi yena ivangeli leli lombuso liza kutshunyayelwa ezizweni zonke kube ngufakazi andubana kufike ukuphela. Na uJesu nxa esethula indaba yakhe kuMateyu 24, inhloso yakhe yikuthi abafundi bananzelele isikhathi ababezadlula phakathi kwaso. Engqondweni yakhe nxa ufunda laphayana uza kubona ukuthi uJesu wayengakhulumi labafundi bakuqala kuphela, kodwa wayekhuluma labafundi besikhathi sonke abaza kubizelwa evangelini. Yikho esikunanzelela ke nxa esegcizelela umcijo engifisa ukugcizelela ngalekuseni kuMateyu 24 verse 25. Uthi yena uJesu, khangela ngilitshelile lezi zinto zingakenzakali. Kulombuzo ofike ekhanda lami
ukuthi kungani uJesu wakhuluma ngobunzima, kungani uJesu wakhuluma ngokuzingelwa, kungani uJesu wakhuluma ngokuduhiswa, kungani uJesu wakhuluma ngazo zonke leziyana inkathazo abafundi ababezadlula phambi kwaso. Ngakuqathanisa lencwadi eka John chapter 14, ungafunda usukela kuverse 1 usiya ku3, uthi yena uJesu, inhliziyo zenu kazingakhathazeki, kholwani kimi likholwe la kuBaba. Nxa iqhubeka elandisa ungahamba uyefika ku chapter 14 oka John uverse lingelika 29, uthi yena lezi zinto ngizikhulume kini zingakenzakali ukuze lina likholwe kimi. Ngamanye amazwi, umbuzo omile kuMateyu 24 iverse ngelika 25 uyaphendulwa lapha kuJohane, kusenza sikholise ukufunda imibhalo ukuthi okuchiye kucacadiwe kwesinye isahluko kwenziwa kuzwakale ngcono nxa usiya kwesinye isahluko. Zonke izinto zisebenzela ebuhleni. Watsho njalo uPawule eloba encwadini yabaseRoma chapter 8 iverse ngelika 28, uthi yena zonke izinto zisebenzela ebuhleni. Ngithokozile bathandekayo nxa ngifunda imibhalo nginanzelela ukuthi uJesu elandisa ngobunzima wayengalanhloso yokuthundubeza abafundi, elandisa ngobunzima wayengalanhloso yokubachiya bedangele, kodwa inhloso yakhe yayikubakhuthaza. Ngamanye amazwi bathandekayo, alubana sifunda imibhalo, imibhalo yenza sizwisise ngcono isikhathi sethu, yenza samukele ngcono ubunzima bethu, yenza sibone ngcono indlela esiphakathi kwayo. Nxa siphakathi kwempilo esiyiphilayo, kangikwazi odlula phakathi kwakho mhlobo wami. Ungabe udlula phakathi kwenkathazo ezingaziwa ngomunye umuntu. Sijwayele ukucabanga ukuthi siyazi inhlupho zabanye. Nxa besilandisela, hayi lokho mzalwane, ngiyakuzwa lami ubuhlungu bakho ngiyabuzwa. But eqinisweni kakula muntu ongezwa ubuhlungu bomunye. So uJesu nxa wayekhuluma lamazwi, inhloso yakhe yayikuthi abafundi ingqondo zabo zibuyele emibhalweni yena liyana nxa sebedlula phakathi kwalezo nkambo. Ngalikuseni bathandekayo, ngilapha ukugcizelela ukubana nxa kukhona okukukhathazayo, uJesu wakhuluma ngakho kungakenzakali. Ungavumi ukuthi khona lokho kukususe endleleni eqondileyo okumele uhambe ngayo. Nxa kukhona izilingo mhlobo wami ezikuhluphayo, nxa kukhona abantu abakuzingelayo, nxa kukhona imikhuhlane ekukhathazayo, kakumelanga ukubana ukhohlwe ukuthi uJesu wakubona wakhuluma ngakho kungakenzakali. Ngithe nxa ngifunda njalo engqondweni yami kwafika abantu abaphila ngesikhathi se-Old Testament kungakabhalwa imibhalo ukuthi pho-ke bona ukholo lwabo kuyini okwalwenza lwaqina, kuyini okwabenza bama ngesibindi ngesikhathi sabo. Thina silenhlanhla ngoba nxa ufunda imibhalo kuthiwa izinto ezenzakala endulo zenzakalela ukuze thina zisenzele isibonelo, zabhalelwa thina ukuze sifunde kulezo zehlakalo. Nxa kade ngifunda izehlakalo ezifanana lalesiyana esibhalwe kuJobe chapter 1, ungafunda ikakhulu verse 1 usiya ku3, kuyathathekisa bathandekayo ukunanzelela ukuthi uJobe wehlelwa yisilingo esingajwayelekanga, kodwa kakula muntu oke wehlelwa yisilingo esinjalo ngaphambi kwakhe. Kakubhalwanga kwenye ndawo lokho okumehlelayo. Kwanginikeza isifundo bathandekayo esokuthi thina-ke esesilemibhalo eyabhalwayo lezi nhlupho abantu abadlula kuzo, pho-ke yiluphi uhlupho olungasenza siphelelwa ngamandla size sidangale. Nxa ufunda usehla ngebhuku likaJobe uzakunanzelela ukuthi kulento eyodwa engiyimake kakhulu kundawo eziningi
kodwa ngicaphune lezi ezimbili. Ungafunda kuJobe chapter 6 ivesi ngelika 24. Uthi yena uJobe, Nkulunkulu, ngicela ungifundise, mina ngizazithulela ngize ngizwisise indlela ofuna ngihambe ngayo. Bathandekayo, kuqakathekile ukubana sikuzwisise ukuthi lezi zinto esidlula phakathi kwazo, yebo kungaba yizigaba zempilo ezingazwisisekiyo. uJesu wakhuluma ngazo zingakenzakali. Kumele thina sifunde nxa singena phakathi kwalezo zigaba esidlula phakathi kwazo. Ngamafitshane ngidwebe umzila kuzahluko ezinengi uJobe lapha kade ekhuluma khona. Ngakunanzelela ukuthi bekuyimkhuleko kuJobe. Ngase ngidweba umzila ukuthi bathandekayo, nxa kulento eqhakathekileyo emhlabeni namhlanje, nxa kulento engagcina umhlaba namhlanje, ngumkhuleko. Loba yisiphi isimo esidlula phakathi kwaso, kumele umhlaba ufunde ukukhuleka. Zinengi bathandekayo inkathazo abantu abadlula phakathi kwazo. Kungaba yikuswela abantwana, kungaba yimikhuhlane njengalokhu uJesu wakutsho, kungaba yizimpi. Kudinga abantu bemhlabeni namhlanje ukuthi bakhuleke. Yikho engikumake kakhulu ukuthi uNkulunkulu nxa evuma, nxa wakubona lokho wavuma ukuthi kwenzakala, wayefuna ukugcizelela, wayefuna ukukhuthaza, wayefuna ukukhulisa empilweni zabantu bakhe umkhuleko, ukuthi kube ngabantu abakhuleka. Khumbula amadoda anjengo-Abrahama. Ungafunda ngaye u-Abrahama, uNkulunkulu uthi yena ubaba u-Abrahama ngimnanzelela ukuthi uzafundisa abantwana bakhe bonke. Kuyini u-Abrahama akufundisa abantwana? Ngumkhuleko. Impilo yakhe yayigcwele inkathazo eziningi, kodwa akwenza ngokupheleleyo langokuthembeka yikukhuleka. Ngafunda njalo langenye indoda eyadlula phakathi kwezigaba ezitshiyetshiyeneyo ku-Old Testament, inkosi uHezekiya. Ungafunda ngaye ikakhulu ku-Isaiah. Ngifunde uchapter 37, umkhuleko wakhe awenza nxa wayehlangana lempi ngesikhathi ehlaselwa nguSenakheribhi. Uthi yena nxa ebhala kuvesi 4, phakamisa Isaiah ilizwi lakho ukhuleke kakhulu. Ngamanye amazwi, inkathazo ayedlula phakathi kwazo zaziqinisa ukukhuleka empilweni yakhe. Wayedonseleka kuye umkhuleko, kwakuyindonsela yokuthi inhlupho kuye kwakuyindonsela ezokuthi ayekhuleka. Yikho sibona ku chapter 38, lanxa esetsheliwe. Ungafunda chapter 38 ka-Isaiah. iBhayibhili lithi watshelwa wathiwa, Isaiah ndoda, umkhuhlane wakho lo ogulayo kawusoze usile, kodwa uzakufa. Kodwa simbona edonseleka u-Isaiah. iBhayibhili lithi lokuvuka embhedeni kavukanga, kodwa watshibilika wakhangela emdulwini wakhala. uNkulunkulu uthi ku-Isaiah, hamba uyemtshela, ngimzwile umkhuleko wakhe, ngibonile lenyembezi zakhe, sengingezelele eminye iminyaka yokuphila. Bathandekayo, kuyini engikukhulumayo ngalekuseni? uThixo usambulele izinhlupho esizadlula phakathi kwazo singakangeni kuzo, ukuze asifundise ngokuqakatheka kokweyama kuye ngomkhuleko. Abazanqoba ekucineni yilabo abazakweyama kuye ngomkhuleko. KuDaniel chapter 9, uDaniel uthi yena, sengifundile imibhalo kaJeremiya, ngazwisisa isikhathi sokukhululwa kwethu, ngazinikela ekukhulekeni. So nginanzelela bathandeka ukuthi nxa kulento edingakalayo emhlabeni, yikuthi umhlaba namhlanje abahlali bawo bafunde ukukhuleka. Uhlupho luka COVID-19 lezinye inhlupho umhlaba odlula phakathi kwazo, luhlupho okumele ukubana abantu balwamukele, babe sebefunda ukukhuleka ngcono. Kasohlupho okumele lususe abantu kuNkulunkulu, kodwa luhlupho okumele lubasondeze kuNkulunkulu. Izikhathi eziningi abantu nxa bengena ezinhluphekweni bajwayele ukuzikhangela ukuthi
uNkulunkulu enxe uyangijezisa ngenxa yokwehluleka kwami. But ungabuyela uyefunda imibhalo maqondana lomkhuleko, uza kubona ukuthi labo abangena ezinhluphekweni bazwisisa ukuthi lanxa inhlupheko engiphakathi kwazo zibangelwe yikwehluleka kwami, kumele ngiyekhuleka. Abanjalo impilo zabo kazisalanga zifana. Funda ngoDavida encwadini kaSamuel. Ngifunde njalo ngenkosi uJerobhowamu encwadini yamakhosi okuqala chapter 13. IBhayibheli lithi ephakathi kokwenza umhlatshelo wabona ukuthi sephambanisile, eselule isandla sakhe wakhomba inceku kaNkulunkulu. Ungafunda amakhosi okuqala 13 verse 6. Uthi wathi sekubona ukuthi isandla kasisabuyeli emuva, wakhala wathi ngicela ungikhulekele, ngenxa ukuzwisisa ukuthi umkhuleko ungamandla. Encwadini yemisebenzi chapter 8 iverse 24, uSimon Magus owaye eloye iSamaria lonke, iBhayibheli litsho njalo ukuthi abantu bamlandele. Esekhulume loFilip, uFilip wasemtshela ukuthi lokho okwenzayo kakuqondanga, wakunanzelela ukuthi nxa kulento okumele yenziwe khathesi sokungumkhuleko. IBhayibheli lithi incwadini yemisebenzi 8 verse 24, wasecela wathi ngicela ungikhulekele. Kuyini esikubonayo bathandekayo? Sibona lapha ukuthi nxa singena phakathi kwezinhlupheko kulubizo olokuthi kasikhuleke. Yikho kubhalwe njalo nguJakobe encwadini kaJakobe chapter 5 iverse 13, uthi yena ukhona yini phakathi kwenu ohluphekayo kakhuleke. Bathandekayo, ngalikuseni ngilapha ukumemezela ukuthi inhlupho esidlula phakathi kwazo asonhlupho okumele kubana zisimangalise, asonhlupho okumele zisethuse, kodwa zinhlupho ezisibiza ukubana siqinise indlela yethu yokukhuleka. Nxa ufunda olunye ugwalo okuthiwa nguDesire of Ages, ipage 667, uthi yena lonke uhlobo lomkhuleko luyezwakala ezulwini. Kungaba ngumkhuleko ongacacanga, kodwa nxa inhliziyo ikuwo uyamukeleka kuJesu, yena owuthathayo. Lanxa umuntu ekhuleka eqhuqa, yena uyawuthatha umkhuleko wakhe awulungise ngempepha yakhe, ubususamukeleka phambi kukaNkulunkulu. Na nxa uqhubeka ufunda njalo olunye ugwalo okuthiwa nguChrist Object Lesson, page 143, uthi umlobi nxa sikhuleka kuNkulunkulu kakula lowodwa umkhuleko ongazwakaliyo, ongaphendulwayo, kodwa kukhona izimo eziqhakathekileyo okumele sizenze ukuze imikhuleko yethu iphendulwe. Abe secaphuna encwadini kaJohn chapter 14 iverse 15 lo 21, uthi yena lowo ongithandayo uza kugcina imilayo yami. Ngamafitshane imilayo ukukhulunywa ngayo bathandekayo imithetho elitshumi, kakula okunye. So yonke imithetho elitshumi uthi lowo ongithandayo uza kuyigcina leyo mithetho. So nxa siza kuyigcina leyo mithetho, imikhuleko yethu iza kwamukeleka njalo uNkulunkulu uza kuyiphendula. Utsho njalo lapha uthi yena mina lo Baba sizabuya sizohlala kuye yena lowo okhulekayo nxa egcina imilayo yami. Nxa uqhubeke bhala umlobi uthi yena lo okhulekayo kodwa angasagcini imilayo kaNkulunkulu uthatha ibizo likaNkulunkulu ngeze. Yena uNkulunkulu uthe lingaliphathi ngeze. Ngendlela efananayo ungafunda njalo olunye ugwalo okuthiwa nguPrayer, page 282, uthi yena umlobi nxa sikhuleka uNkulunkulu wazi kuhle esikudingayo, kwesinye isikhathi kasiphi khona lokho kanye esikucelileyo, ngoba njengomzali olungileyo wazi okuhle asenzele khona lokho okuhle. Kodwa ukucabanga ukuthi sizaphiwa loba kuyini esikukhulekelayo yikuba ngabazenzisi. So bathandekayo, ngalikuseni lapha ukugcizelela ukuthi umhlaba usunje,
kulubizo ebantwini bemhlabeni wonke, kulubizo kumaKristu ukubana maKristu asemhlabeni, khulisanini indlela yenu yokukhuleka. Asikhule nini emkhulekweni, singakhuleki njengenjwayelo. Sokumele indlela yethu yokukhuleka ibe yindlela elohlonzi, indlela ehlukeneyo. Nxa ungafunda encwadini yamaHebheru chapter 4 verse 15 lo 16, uthena yena phela kasila umpristi omkhulu ongazwelani lobuhlungu bethu, kodwa silaye owalingwa kukho konke njengathi, kodwa yena engela isono. Ngakho-ke kasisondeleni ngamandla esihlalweni somusa, ukuze sifumane umusa wokusigcina ngesikhathi sosuku olubi. So ngibuyela bathandekayo endabeni engiyigcizelela encwadini kaMateyu chapter 24 verse 25. Uthi yena uJesu, lezi zinto, lezi inkathazo ngilitshelile zingakenzakali. Kungani? Ukuze impilo yethu yokukhuleka ikhule, ukuze sibe ngabantu abakhuleka ngendlela elohlonzi. Bathandekayo, uThixo nxa singakhuleka kakula lutho uThixo angayekela ukusenzela lona. Kakula zinto esingehluleka ukuzenza nxa singaqina emkhulekweni. Okwesibili, uJesu ayelakho engqondweni ekhuluma leziyana izinto, wayegcizelela ukuthi kuqakathekile abafundi bahlale emibhalweni. So uthina yena, hlalanini lifunda imibhalo ngoba yona yiyo ekhuluma ngami. Watsho njalo la kuJohn chapter 5 verse 39, uthina yena imibhalo yiyo engifakazelayo. So ngamanye amazwi uJesu nxa wayekhuluma izinhlupho zingakenzakali, wayengahlosanga ukwethusela abafundi, kodwa wayehlose ukubana akhulise ukholo lwabo, hayi olwabafundi kuphela, kodwa lolwabantu bonke abazaphila emhlabeni. Yikho isithi yena indodana yomuntu ibuye ukuzohlenga umhlaba. Nxa ungabuyela uyefunda abafundi abamuzwa uJesu ekhuluma lamazwi, kabagcinanga amazwi akhe, ekucineni they were disappointed. So ngalikuseni bathandekayo, ngilapha ukugcizelela ukubana uJesu wasitshela ngalezi zinto ukuze nxa zisenzakala singabi disappointed, singadangali. Baningi abantu abadangaliswe ngumkhuhlane lo oka-COVID-19. Baningi abantu abadangaliswa yizimfa lezinye izinhlupheko abadlula phakathi kwazo. Kodwa uJesu wakhuluma lamazwi ukuze singadangali nxa sesingena phakathi kwalezi zinhlupho. Yikho akugcizelelayo. Ungafunda indaba yabafundi ababili besuka eJerusalema besiya eEmmaus chapter 24 okaLuke, ungafunda ikakhulu uvesi ngu13 usiya ku35. Ngizayilandisa ngamafitshane. Abafundi babedangele ekuseni ngesonto, sebezwile ukuthi uJesu sevukile, kodwa babengakukholwa ngoba babekhohliwe. Ungabuyela efunda kuLuke chapter 24 verse 7, wayebatshelile wathi yena, ngizakufa kodwa ngosuku lwesithathu ngizavuka. Babekukhohliwe khona lokho. Bathandekayo, kungani ngilanda le ndaba? Ngilanda ukuze ngigcizelele ukuthi uJesu ekhuluma izinto zingakenzakali, wayengakhulumela ukuthi sazi kuza kuba lezimpi, wayengakhulumela ukuthi sazi kuza kuba lemikhuhlane kuphelele lapho, wayengakhulumela ukuthi sazi ukuthi kuza kwenzakala kuphelele khona lapho, sikonfirme ukuthi lokhu sokwenzakala kuphelele khonapho. uJesu inhloso yakhe yayikubana nxa singafunda lezi zinto ukholo lwethu lukhule. So imibhalo bathandekayo iqakathekile ukubana siyifunde. Alubana sizakhuleka kuqakathekile ukuthi sifunde le mibhalo. Ungakhuleka ungafundi imibhalo, imikhuleko yakho icina singumkhuba nje ongayindawo. Kulabantu abakhulekela izinkathazo zisuswe kodwa bangayifundi imibhalo. Imikhuleko yabo icina siyinjwayelo nje,
kungasabancedi kangako. So bathandekayo, ngilapha ukugcizelela bathandekayo ukuthi lezi zinto zombili zihamba ndawonye, ukukhuleka, ukuthemba kuNkulunkulu lokufunda imibhalo. Nxa ungasusa okunye kakumi okunye, kuhamba kuko kubili. Impilo nxa idlula kuziphi izigaba ezihlukehlukeneyo kungaba isigaba sokuphumelela. Ngike ngakunanzelela ukuthi abanye abantu bakhathazwa, badungululwa empilweni yikuphumelela. Umuntu angaphumelela akasamazi omunye umuntu, kasahloniphi, sehamba esenza noma kuyini athanda ukukwenza. Abanye abantu badungululwa zinhlupheko. So kokubili kungahlupha, kungayenza ukuthi impilo yomuntu ingahambi kuhle. So uJesu nxa wayesilandisela lezi zinto, kwabanye abantu ziyaletha uhlupho, bagcina bengasela isecurity. So but uJesu ekuletha wayesenzela ukuthi aqhaqhe, avule amasango, asuse yonke imigoqo engayenza ungaboni kuhle phambili. Impilo yakho mhlobo wami ingabe idlula esigabeni ongasizwisisiyo. Impilo yakho ingabe idlula kwesinye isigaba obungasicabangeli ukuthi ungadlula kuso. Kodwa ngilapha ngalekuseni ukugcizelela ukuthi mhlobo wami uJesu wazibona lezi zinto zingakenzakali, wazibhala phansi ukwenzela thina esiphila ngezinsuku lapho esezisenzakala khona. So ke thina kuyini ongamelanga sikukhohlwe? Kulezinto eziqhakathekileyo ngalekuseni emfisa ukuthi ngizigcizelele ezine ngibe sengigoqa indaba yami. Okokuqala, bathandekayo, kuqhakathekile ukubana sibe ngabantu abakhulekayo. Ukukhuleka kuyasenza sizwisise izimo esidlula phakathi kwazo empilweni. So lokho singakukhohlwa bathandekayo, ungabe ungumKristu, ungabe ungasomKristu, ukukhuleka uNkulunkulu wonke umuntu okhulekayo uyamamukela. Sikubonile lapha emibhalweni lalabo abaphambanisileyo kuThixo, kodwa bangananzelela ukuphambanisa kwabo babe sebesiyakhuleka. uNkulunkulu uyabaxolela kuqala isono sabo, abe sebayamukela, ababusise ngendlela efanana. So umkhuleko bathandekayo yikiye enikwe umhlaba ontengantengayo namhlanje. Nxa ababusi bomhlaba bengafunda bakhuleke, ungabuyela uyefunda even embhalweni. Ngikhumbula indaba ekaJona, ungafunda indaba kaJona, iBhayibheli lithi ababusi bomhlaba bakunanzelela ukuthi kumele abantu bonke bakhuleke. Sebekhulekile uNkulunkulu ijudgment ayilethele iNiniva wayiguqula. So umkhuleko yikiye umhlaba oyidingayo namhlanje. So kudinga ukubana bathandekayo siqale, sihlale, sitshone emkhuleko. Number 2, insuku esiphila kuzo bathandekayo zinsuku ezingazwisisekiyo. Kakula muntu oqedisisayo bathandekayo, kakula lo yedwa okwaziyo okuphelele, kakula mprofeti lokho kuyinto. Kodwa uNkulunkulu usiphile ulwazi ngemibhalo. So kasihlale nini emibhalweni, ungakhohlwa izithembiso ezibhalwe emibhalweni. Ungahamba uyefunda incwadi kaPeter wesibili, ichapter 3, iverse 8 lo 9. Uthena nxa ebhala lingakukhohlwa lokhu bathandekayo ukuthi usuku olulodwa kuNkulunkulu lunjengeminyaka eyinkulungwane, kumbe iminyaka eyinkulungwane kuNkulunkulu injengosuku olulodwa. Ngakho ke bathandekayo inkosi kayilibali ukugcwalisa isithembiso sayo, njengalokho abanye besithi iyalibala. Hayi bathandekayo, umhlaba ungabonakala sengazathi kuyafanana amaKristu labangasomaKristu, kungabonakala sengazathi izinto zizaphela ngokufananayo. Kodwa ngilapha bathandekayo ukugcizelela ukuthi owakubonayo wakubhala wasitshela ukuthi kakufanani. Kudingakala ukubana sikuzwisise. Abazahlala bebala imibhalo yibo abazanqoba ekugcineni. Abazabala imibhalo ngengqondo lenhliziyo yomfundi
abazakuthi nxa beyibala imibhalo balandele lokho okubhalwe emibhalweni yibo abazakunqoba ekucineni. uJesu yikho ayelakho engqondweni yakhe bathandekayo. Ngalikuseni vumanini ngigoqe indaba yami ngokugcizelela ukubana umhlaba ukulesi simo okuso hayi ngephutha, kodwa ngoba uNkulunkulu ukhona ukuze awubambe. He is still in control. Kudingakala ukubana abantu bafunde ukuthi uNkulunkulu lani engqondweni yakhe. Bangakufunda bamdinge uNkulunkulu ngomkhuleko. Bangakufunda abantu bakhe bafunde imibhalo, balandele lokho okubhalwe emibhalweni. Ekucineni uNkulunkulu uzakubanika isibusiso asihlelele bonke abantu bemhlabeni. Thixo kasiphathise ngalekuseni. Siyabonga, siyakhuleka babothandekayo osezulwini. Siyafunda ngeziprofeti ezedlulayo. Kwesinye isikhathi nxa sifunda okunye kuyasethusa, kusenza singazwisisi ukuthi kanti kwenzakalani. But siyabonga ukuthi usilobela. Inhloso yakho yayikuthi sifunde indlela yokuziphatha. Singafunda indlela yokuziphatha ngokukhuleka. Singafunda indlela yokuziphatha ngokufunda imibhalo. Sisize sikwenze lokho ukuze sihlale sivikelekile njalo ekucineni nxa uJesu esebuya lathi singene embusweni wezulu. Khona lokho kuzasigcina ngosuku lohlupho. Siphakathi kohlupho esingaluzwisisiyo. Siyakuzwisisa njalo ukuthi inhlupheko zemhlabeni lokho zisanda. Sicela usinike amandla awukuma ngokukhuleka, sime ngokufunda ilizwi lakho, size sinqobe ekucineni. NgoJesu siyakhuleka, amen.